Zakonska legalizacija oružja je u toku, krenula je 4. marta i predviđeno je da traje do 4. juna ove godine i ovom prilikom pozivamo sve građane i ovde smo na kraju da im približili sve ovo i celu svrhu legalizacije, a ona se najviše odnosi na to da građani mogu oružje koje imaju, da kažemo, u ilegalnom posedu, odnosno neregistrovano oružje, u periodu trajanja legalizacije da predaju policijskim upravama, policijskim stanicama ili policijskim ispostavama bez zakonskih sankcija i bez obaveze dokazivanja porekla. Isto tako mogu podneti zahtev za registraciju tog oružja, mogu se registrovati lovačke puške, lovački karabini, oružje za ličnu bezbednost, pištolji, revolveri i sportsko oružje. Vrlo je bitno reći da građani koji u svom posedu imaju eksplozivne naprave, da ih ne donose sami policijskim stanicama ili u policijsku upravu, već da pozovu nas, a mi ćemo doći, preuzeti to na bezbedan način kako bi se izbegle eventualni problemi do kojih može doći. Mi smo zadovoljni odzivom građana, ostalo je još par nedelja trajanja legalizacije, za sada sve to ide, da kažemo, nekim planiranim tokovima.